Pentecost program thlir tu te chibei vek ule Vanlalhruaitluangi kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlir ni lo ngai thlang u shwai tu te rongbol na lo ngai thlama sa ila General Superintendent Reverend Pilarin Omachu August ni thum inrin ni hian Sakordai Bial Missions Revival manpui turin zomun panina jin chuaka pathian ni zan thleng hian revival in khoma thu shil rongbol na anayang General Superintendent hi Bazar Bial tu Reverend Gospel thanga na choi o mani General Secretary Reverend Tilal Dinglian na chuan zan in inrin ni zan na chang hian din thar Bial revival in khoma thu shil rongbol na anei dona pathian ni zan thleng hian speaker ni dona ni Reverend Lerwat Fela Secretary General Missions Department chu August ni zirtop ni khan kolasip venglai Bial Missions Revival manpui turin na jin chuaka pathian ni zan thleng hian thu shil rongbol na anayang Mizoram UPC General Assembly thupas angin August thachung hian rampuma pastor te rammut rongbol na nei anile dona puipa committee chuan pastor te chu rammu ngeya rongbol na nei tule September thachunga rammut dan report General Superintendent nena ziaka thelu turin angena ni Mizoram UPC Kokran Noya Beram Purwal Katho Pui Pastor Zom Tak Tak Te Masa Berin Lalpa Isyo Mingin Sibai Kabuk Theu Cewa Kumina Nidanga Kanti Ang Bokin August Lakan Lokai Le Tareng Maya Mizoram Chung Le Mizoram Pona Pastor Zong Te Tranem Ngai Taka Arem Chandan Anga member Sengkhom Turaram Muturin Lalpa Isyo Mingin Kanin Ngena Intan Tranem Ngai Takin Kantrong Traya Kumina Intranem Ngai Na Vang Te Inthorim Na Vang Te in member Sangkhat Le Zani Chuang Zet Mai Lalpan He Kokran Huang Chunga Hian Vanlalhruaitluangi Tha Hau Loba Tranem Ngai Taka Thokchun Zom Zel Turin Kanin Ngena Lalpa Khoi Na Le Ompui Na Noya Inram Mut Po Kan Be Sei Tak Meu Ani Lalpan Tam Takin Malsom Cheuro Se Kalame Pentecost fakzai khu honna August ni zirtop ni Zandariat Khan General Headquarters Conference Hall a nei ania he huna hian top 20 result puan ani Mizoram UPC General PYD le Literature and Publication Board Changkupa Buai sei Pentecost fakzaya hian tel tura audition round ma chon te hi mi som nga ania chungzinga chon top 20 a mi som ni pani an tling audition round hi online galtlanga nei ania Pentecost fakzai top 20 atling te chu Simal Somtluangi Dinthar H Lalbiak Fela Lunglei Farmveng Jezo Nunsangi Chaltlang Janet Vanlalhruaitluangi Bazar Vanlalhruaitluangi Ainon John Rausang Zuala Choizau Sylvia Keram Dinsangi North Malcheng Malsom Zuali Puchangphai Ke Vanlalngena Lungtlai Varthang Moi Saipum Lalhruai Zeli Vaireng Te Jennifer Remruat Kimi Ramthar Lalhmanga Izwali Zaunuam Silalruat Sangi Dinthar Lalhruaitlui Bazar Lalzemoya Zemabok West Melody Lalhimpui Tuikwal Shion Lalbiak Nunga Sheichuk Ramthar VL Remruat Puya Ainon Zaunun Sangi North Malcheng Biak Sang Luri Thingsul Si Chong Sang Zela North Chaltlang ti anni Pentecost fakzai top 20 inti siak na hi August ni riat le niko zana Mizoram UPC Office Conference Hall zonu amanai ani dona Zonet Bo Belle General PYD YouTube channel a tel live apek chwa ani ang Pentecostal Crusade Committee PCC Lunglei District Malak Nakal Zela July ni somni pariat pathian ni khan chwal chukhwa thingfal biala Rongbola roi mek tirkaulal himpuya chuan mithar pakhat kaushendanga chogin Mizoram UPC alom luta heti hian chwal chumuna hian member somle pahni Mizoram UPC alomlu anni to ani Tripura District Huap Sunday School Seminar Kam Revival Darchoi biala nei chu tluang taka manzo ani a Reverend HD Vanlalhruaitluangi Secretary General Sunday School Department chuan ahmanpui Tripura District Sunday School Seminar Kam Revival hi July ni somni pasarile niriat pathian ni mangkhan nei ani a Reverend HD Vanlalhruaitluangi chu seminar resource person ani baka revival in khoma speaker ani a
district chunga changin palaikal khoman cha in kaushan hauten hlok takle tluang takin seminar kam revival hi an hmang zo thai ani bial chung rong bol na lo ngai thlak chun zom ila lengpui bial chunga LED Bethany Children's Home an luang chuak July ni somni pangani nga ni khan lengpui bial lengte kaushan LED te chuan Bethany Children's Home si muyan tloa an bial ro rel na bo zuin chome baka thilpek chi sang sang homa thoktu te hne na an hlan lengte kaushan LED te hi bial chairman tirko felnalal hlen chwa moyan a hau ani July ni somni pasari inrin ni khan lengpui bial munpui kaushan LED te po Bethany Children's Home hian luang chuakin thlaina thanem tak an pe ani July ni somni parial pathiani mangkhan lengte kaushan chu Chan Mari West PYD te chuan an tloa he huna hian member sumthum pathum an fe chuak pathiani chunnu atangin Chan Mari West PYD te hi lengte kaushan chuan pathian biak in khoman nei puya Chan Mari West PYD atangin thushil rong bol na le zai rong bol na an neya pathiani tlaya fellowship nein zan thlangin pathian biak hauna an neya lengpui bial tu pastorin atel pui bok ani Aibok bial PYD ten thisin unit somni pathuman pe Aibok bial PYD te chuan general PYD social wing tingen na angin July ni somni pasari inrin ni khan ZMC Falcom blood bank ka thisen pe grun puyan neya an bial chunga changin chalai thisen petur mi somlian kala mi pa som pakwale maichia pali te chuan unit somni pathum thisen an pe ani thisen pek chan ma hian hun ser man masak ania bial tu pastor silal ram nga kan he huni telpuin chong china in hun man tur te ahlana ni Durtlang bial PYD te po in general PYD social wing na ti hlotlingin July ni somni pasari inrin ni khan Sinot Hospital Durtlang blood bank ka thisenan pe Durtlang bial PYD te thisen pek ni hian HRU Benal biak puya chairman social wing committee lalnun moi treasurer social wing committee le Samuel L Chantluanga vice chairman social wing committee te chu so mani angin an telpuya thisen pek na inkhom toina ya social wing committee chairman hian hunsar amang ani Durtlang bial PYD te hian thisen unit som pasari mi pa som paruk le meichia pakhatinan pe a hemi rual hian thingsul PYD achang le thrompui bial PYD achang thisen pe anom bok ani mission support atan cheng sing ni an hlan khobung bial dungtlang kaushan tualupa kaplian moya te chung kwa chuan mission support atan cheng sing ni chu bial tu pastor Jerin Naliana kuta an hlana ani chung kwa hian kumina hian an sothing muna missionary mual missionary pual sothing mun turan siam bok ani reek bial rul pui hlima July ni somni pariat pathiani khan mithar pani te chu kaushan dang achangin bial tu Reverend Arlel ngaksangan Mizoram UPC a alom lut lungsen bial mautlanga July ni somni pasari pathiani chuma khan kaushan danga changin mithar panga te chu tirko vilal nun sangan Mizoram UPC a alom lut bok kangmun bial LED te chu July ni somni pasari inrin ni khan an bial inkhom puiro rel bo zuin Bethany Children's Home an tloa chume thlai le thilpek chi sang sang an hlana bial tu Reverend Ejlel Tlan Khuman LED shoi tu te hi a hau ani Cheural bial sangaw kaushana July ni somni pariat pathiani zan khan kaushan inkhoma tirko lelrin dikan mithar chung ko khat member pasari te chu Mizoram UPC a alom lut ani nalan kaushana July ni somni pasari inrin ni khan unaw nulal nun zami te chung kwa chuan ran talin pathian hena lomta soina an neya July ni somni paruk zirtop ni zan achanga pathiani zan thleng khan lomta soina pol hian revival inkhom an neya nalan bial tu pastoral nun tharale tirkolal rin zuala laizau te chu speaker an ni pathian hena lomta soina hi nalan bial chunga changin manpui tu an thahnem le a bial chan champhai zau te twal chunga changin hehun manpui turian mi engamuzat an kalbok ani lomta soina inkhom an nei chung hian pathiani chunu inkhoma nawlan rongbolna bial tu pastoral nun tharana nei boka inkhom bana tirkolal rin zuala laizau chuan mi pathum lalpa iswa mingin swal ngaidamna baptisma achantir bok ani zema bok bial Sunday School Department malakna in July ni somni panga chang ni somni pasari pathiani mangkhan inter senior le doctrine department tan camping zema bok biak ina buase ania
Sunday school no pang mi somni le panga an lut he camping a hian speaker a unaw pala ro sanga zema bok north chuman ani a tirkaulal biak nia north valai phai tirkau chong thanpuya lai sora le unaw pa zuelal ro hlua eden tharte chu counselor an ni camping nei chungyan inrin nia baptisma khur honani a mi panga in lalpa iswam bingin swal ngai damna baptisma an changani inrin ni zana changa pathiani zan thleng khan camping follow up program zema bok ko shambekina an nei chunjom bok ani sabrum bial rosi chonjo kamia julani somni pariat pathiani khan kaushan danga changin mi pakha chu tirkau deva sankar chipura chon lalpa iswam minga baptisma chantirin kaushana alom lut ani ko haibial chung tlangpui kaushana upa sang hluna north malching chuan julani sompanga kumina changkhan rongbolna anaya chunlama Sunday school hola tidam rongbolna anei boka zanlama thushil rongbolna biakina anei thungani upa sang hluna rongbolna kaltlang hian tlangpui khwa damlo mi engamuza damna changan thahnem to hle a kaushan hote po in tharaumal somna andungna sa hle ani upasang hluna rongbolna achang hian julani somni pariat pathiani khan mi pakwate chuan tirkau Vanlalhruaitluangi lalpa iswa mingin swal ngai damna baptisma an changani he rongbolna achanga hlimna kal zel a hian ugas ne thum inrin ni hian tlangpui kaushana unaw pa lom ki mate chung kwa chuan pathian choimoina an nei do na ni tlangpuya hian julani som pakwa zir top zan le ni somni inrin ni khan Sunday school le PYD te bultumin langkem buat se ania tirkau Vanlalhruaitluangi chu speaker ni in mi za chuang an luta pathian thule thlarawa hlok takin hunan mangani konpui bial Sunday school mi twang taka nei zo ani julani somni pasari le ni somni pariat pathiani mangkhan konpui marveng bekena konpui bial Sunday school mi thi man ania Sunday school no pangten talent sang he huna hian lantirin solo recitation short sermon le special items munom tak clear haw ania inrin ni chuna outdoor games mangin no pang Sunday school ten inti hlimna an nei bok ani thingsul thia bial selling kaushana ugas ni khatni nga ni zan khan mithar pani bial tu pastor RTL champuyan Mizoram UPC alom lut ani sairang bial phunchong kaushana julani somni pariat pathiani chuma inkhoma mithar paruk chung ko khat ami te chu tirkaulal ni siama kaushan chairman chu Mizoram UPC alom lut bok sairang bial missions department shwai tu te chuan bial fan program mangin julani somni pariat pathiani khan Nazareth preaching point an tlua pathiani chun le zana din thar kaushan an tlo bok Nazareth preaching point a hian bial mission secretary upalal rin moyan thushil rongbolna anaya pathiani chunnuwa tirkaulal ni siama vice chairman sairang bial missions department chuan hunmang vele in pathiani zan in khoma tirkau CML somsanga chairman sairang bial missions department chuan rongbolna anei thungani sairang bial PYD in khom puiro relna ti hlo tlingin ngalchom PYD te chuan July ni somni pasari le ni somni pariat pathiani mangkhan phunchong kaushanan tlua pathian biak hauna an nei ani champhai bial din thar kausham biakina ugas ni khat ni nga ni zan khan tuichangram district revival board nuaya revival team palite retreat nei pui an ni a hehuni revival board shoi tu te baka pastoral munsiama district superintendent le pastoral mangai oma champhai bial tu pastor tunan telpui revival team pual retreat hi pastor Zion Ramngaya revival board chairman chona kashwaya pastoral mangai oma champhai bial tu pastor in hunser amanga revival team ten anrong bolna report te an peboka chungchai hauna te an nei ani tuichangram district revival board noya revival team te puala richita hian district shwai tu te hna chungin fuina thu ngai thak ani kumsang ni somni le pathum district inkhompuya tuichangram district huam chunga singkhom na thoktura revival team te hidin an ni a tundin hmuna anrong bolna achangin mithar som pasari kaushana lomlu anni to a khopakwa a rongbolna an nei to ani ole khati zong kha kaushan rongbolna chanchin kan thlir le kan ngai thla khau thei te chu ni e